isi ya none. Menya byimbitse ibigezweho mu Rwanda, mu karere no ku isi yose. Turabasuhuje kandi tubaha ikaze. Mu gihe isi ahangayikishijwe n'intambara iri kubera muri Irani, hari ijambo rimwe ryatangiye kumvikana cyane mu myigaragambyo no ku mbuga nkoranyambaga. Ijambo rivuga ngo no king, nta mwami. Iri jambo zirishya mu mateka y'isi, ariko uyu munsi ryongeye kugaruka rifite imbaraga zikomeye cyane. Mu mijyi myinshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'i Burayi, abantu barimo kwigaragambya baririmba bati no kings, power to the people. Ibi byose bifitanye isano n'intambara iri kubera mu burasirazuba bwo hagati, by'umwihariko mu gihugu cya Iran. No king bisobanuye iki? Ese kubera iki abaturage batangiye kwigaragambya bashingiye kuri iyi ntambara iri kubera mu burasirazuba bwo hagati? Munyemerere tubyinjiremo, ubundi tubisesengure tubicacambu. Ngo hayi ikaze, nitwa Tuyisenge Chrétien, naho ubundi iyi ngiyi ukomeje gutega amatwi no gukurikira ni isi ya none. Ijambo no king cyangwa se nta mwami risobanurwa mu buryo butandukanye, hari ibyo bashingiraho. Ijambo no king risobanura kwanga ubutegetsi bw'umuntu umwe ufata ibyemezo byose, kurwanya ubuyobozi bufatwa nk'ubw'igitugu, icyo bita dictatorship, gusaba demokarasi n'ubutegetsi bigendera ku baturage, ku bitekerezo byabo ndetse no kubumva mbere y'uko ugira ikindi ukora. Mu mateka ya Irani, abaturage bakunze gukoresha amagambo asa n'aya bavuga ko nta mwami bashaka, nta mutegetsi w'ikirenga ushobora kubategeka wenyine. Aya magambo yakoreshejwe kuva na mbere ya revolution yo mu 1979 ndetse no mu myigaragambyo ya vuba ahangaha. No king yahuye n'intambara ya Iran gute? Byagenze gute kugira ngo iri jambo rize? Muri no mwaka wa 2026, intambara iri hagati ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tutibagiwe n'igihugu cya Israel, yatumye iri jambo risubira ku isonga, ariko noneho rifite imbaraga n'ibisobanuro bitandukanye. Mu banyamerika ko hari ukuntu babifashe. Reka dutangire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubera iki abaturage bamwe na bamwe batangiye kwigaragambya bavuga ngo no king cyangwa se nta mwami? Abaturage benshi batangiye imyigaragambyo bavuga ngo barwanya intambara iri kubera mu burasirazuba bwo hagati, barwanya ubutegetsi bwa Donald Trump, kandi bavuga ko ari nk'aho igihugu kiyobowe n'umwami ari we Donald Trump. Niko abanyamerika bo babibona. Imyigaragambyo ya no kings yakwirakwiriye hose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugeza ubu ngubu tuvugana, abaturage barenga miliyoni nyinshi bayitabiriye, nk'uko ibinyamakuru bitandukanye birimo Le Monde.fr byagiye bibitangaza. Bavuga ko ngo Amerika nigomba kuyoborwa nk'umwami, niko bo babibona. Nayo mpamvu rero abaturage batandukanye batangiye kwigaragambya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko basaba ko iyi ntambara iri kubahuza n'igihugu cya Iran Donald Trump yayihagarika, kuko na mbere yose ngo yinjiye muri iyi ntambara Iran babona ko atari umwanzi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahubwo ari ubugambanyi n'ubwirasi bwa perezida wabo Donald Trump. Nuko ngo bo babibona. Ku gihugu cya Iran ho bimeze bite? No king byaje ryari? Ese kubera iki biri gukoreshwa? Muri Iran ho iri jambo rifite irindi sura itandukanye n'iyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abaturage bamwe barwanya ubutegetsi bw'abayatola, abandi bakanga ko igihugu cyasubira ku bwami bwa kera, aribyo bita shah. Bityo hakabaho ibitekerezo bitandukanye kandi bikomeye bivuga ko nta mwami, nta mutegetsi w'ikirenga dushaka, ndetse turashaka demokarasi n'ibindi. Nk'uko ibitangazamakuru byo mu gihugu cya Iran bitangaza, birimo NCR Iran, bivuga ko nyine abaturage batangiye nabo kuvuga gutyo nyuma y'aho iri jambo ryari rimaze imyaka myinshi ritakiri gukoreshwa. Bivuze ko abaturage batifuza ubutegetsi bwa cyami, batifuza n'ubutegetsi bw'idini bukomeye cyane nk'ubwo bamwe mu bategetsi bategeka iki gihugu cya Iran bakoresha. Ese ubundi iri jambo ryaje rishobora kugira icyo rihindura ku ntwaro ya politike ndetse n'intambara iri kubera mu burasirazuba bwo hagati? Reka tubirebeho. Ijambo no king ni riri gusa mu mihanda, riri no mu ntambara ya propaganda. Abatavuga rumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika barikoresheje bavuga ko Trump ari umwami w'isi, kandi mu mboni z'abaturage benshi batuye kuri iyi si niko babibona. Ese nawe ujya wumva hano mu Rwanda bamwe bavuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni umwami? Uwo mwami nyine afite n'ubutegetsi. Uwo mwami ni Donald Trump.
abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Iran nabo bararikoresha. Iri jambo ryabaye intwaro y'imitekerereze, psychological weapons. Ese kubera iki ubundi iri jambo ryamamaye ku isi yose mu bitangazamakuru ndetse no mu baturage rigakwirakwira? Hari impamvu 3 zikomeye z'ingenzi, munyemerere tuzirebere hamwe. Impamvu ya mbere, ryoroshye kumvikana, amagambo make, ubutumwa bukomeye, niko iri jambo riteye. Ikindi rya kabiri nanone kuri iri jambo, rihuza abantu benshi, Abanyamerika ndetse n'Abanya-Iran bose tubonye ko iri jambo bakunze kurikoresha imyaka myinshi, rikaba ari nayo mpamvu kuri ino nshuro ryazutse ryagarutse riri gukoreshwa, ndetse n'abandi baturage bo ku isi nabo batangiye kurikoresha. Icya gatatu, iri jambo rihura n'ibihe by'intambara. Iyo abantu babona ubuyobozi bukomeye cyane cyangwa se intambara zidashaka guhagarara, bahita bavuga bati ntidushaka umwami, no king, nta muntu dushaka kuza kudutegeka, uza kudufatiraho ibyemezo byo kudupyinagaza kandi natwe dufite ibitekerezo. Ese no king izahindura iki muri iyi ntambara? Abasesenguzi bavuga ko iri jambo rishobora gukomeza imyigaragambyo, ikindi kandi rishobora gutuma abaturage badahura n'imbogamizi nyinshi ndetse n'ingaruka nyinshi ziri guterwa n'izi ntambara. Ikindi ariko nanone rishobora guteza umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi. Ibihugu byombi bikabona ko intambara koko ikwiye gukomeza kurwana. Imyigaragambyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igaragaza ko abaturage benshi batangiye kurwanya intambara ya Iran, nk'uko The Wall Street Journal ibitangaza. Mu ijambo rihindura amateka, no king si amagambo gusa, ni igitekerezo, ni uburakari bw'abaturage n'itangiriro ry'impinduramatwara zishingiye ku kwigaragambya ndetse no kwigira kw'abaturage mu gutanga ibitekerezo. Mu gihe intambara rero ikomeje muri Iran, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje guhangayikishwa n'igitutu ikomeje no kotswa n'amahanga ndetse n'ibihugu bitandukanye byo ku mugabane w'Uburayi, ndetse na perezida wabo adasigaye Donald Trump bivugwa ko ahangayitse cyane kubera ko iyi ntambara yishoyemo yaramutagaye. Ni ukuvuga ko yamubanye nini bitewe n'uko mbere yatekerezaga ko ari intambara agiye guhita arwana iminsi 2 cyangwa 3 akaba arayirangije. Ikibazo gisigaye ni iki ngo ese koko isi iri kwerekeza ku gihe abaturage bazavuga bati nta mwami dukeneye, cyangwa ni bya bindi by'ako kanya gusa naho ubundi umwami azahoraho? Ngushimiye ko bakomeje kubana nanjye, nitwa Tuyisenge Chrétien. Mukomeze kudukunda no kudukurikira, naho ubundi iyi ngiyi mukomeje gutega amatwi no gukurikira ni Isi ya None TV. Ciao ciao.